Наш други судionik je dr. Laris Gajser, slovenski geopolitički analitičar, ekonomski savjetnik, kolumnist, profesor na sveučilištu u Milanu i u San Marinu, te djeluje kao istraživački novinar lista La Verità iz Milana, Italija. Od 2012. je predsjednik Paneuropskog pokreta u Sloveniji, a od 2015. je član predsjedništva Paneuropske unije sa sjedištem u Strasbourg u Francuskoj. Postao je nevjerovatno popularan u makedonskoj javnosti nakon jedinstvenog otkrića korupcijsko-kriminalne afere pod nazivom Reket, koja potiskuje mit o nedodirljivosti specijalnog tužilaštva, kao i povezanost te institucije i izvršne vlasti. Naslov njegove prezentacije je relativizacija i poricanje identiteta kao problem za stabilnost u Europi, slučaj Makedonije. Dr. Gajser, izvolite. Hvala, dobro večer. Kao prvo, ja se ne ispričavam jer ne govorim dobro hrvatski, ja se ispričavam jer ne govorim hrvatski. Ja uvijek kažem da govorim, nikad nisam študirao ne hrvatski, nikad nisam študirao srpski, nisam ušao u škole u Jugoslaviji. Zbog toga ono što znam, kažem uvijek da pričam neki balkanski esperanto. Tako da ispričavam se, nadam se da ćete me razumjeti na neki način. To znači balkanski esperanto je puno slovenskih izraza, malo hrvatskih, nešto ne znam koja je razlika srpskih. Bez brige neće biti grčkog. Ne. Sve Makedonije i svi su Makedonci. To znam, to je isto kao u Sloveniji. Uvijek je Slovenija centar svijeta, to ja znam popuno dobro. Istina. Kao prvo, hvala na poziv. Drago mi je da sam ovdje kod vas, velika mi je čast i kažem vam da to je prvi put da sam između Makedoncima poslije afere Reket. Ja za sad ne mogu iti u Makedoniju, kako si možete vi to misliti i predstavljati, i nikomu još do danas nisam rekao da mogu doći na neku konferenciju ili dati neko izjavu za televiziju, jer nikad nisam želio biti uhvaćen u neku makedonsku unutarnju politiku dok kad radim kao na neki način istraživam situaciju u Makedoniji, tako da želim da držim neku treću poziciju. Puno hvala vam puno. Do kraja ove priče. Ko sam ja? Moja bajka od bajke bila je Šlezije. Moj deda bio je iz Austrije. Ja sam rođen, moj dedak je još rođen u Austro-Ugarski, moja mama je rođena u Socijalističnoj federativnoj republiki Jugoslaviji, ja sam rođen u Jugoslaviji, ja sam sad Italijan, imam italijanski pasoš. Dio mojeg obitelja je bio vezan na Mađarsko, a originalno Gajzerovi da bi došli okrog Saarbrückena, Strasburga i tako dalje. Živio sam 20-25 godina u Italiji, radim u Americi i učim u Austriji, Ameriki, Združenom kraljevstvu, UK i San Marino. Ko sam ja? Kad me pitaju moji studenti, ja uvijek kažem, ako mislite da opstaje neki Europejac, evo, to sam ja. A nemam problema sa mojim ego u latinčini ego, ko sam ja, ego. Ja sam sve, a nemam problema da kažem da sam Europejac, nemam problema da kažem da sam Slovenac, nemam problema da kažem da sam Austrijan na neki način, nemam problema da kažem da podržavam Austro-Ugarsko, nemam problema da kažem da sam Italijan. Zašto? Jer ja sam slobodan, ja mogu odlučiti što sam ja, i ja imam potpuno čiste kategorije šta bi mogao da budem i šta jesam. To znači, ja imam slobodu da kažem sam Slovenac i da se čutim Slovenac. A isto tako imam slobodu da kažem da sam Italijan i da se počutim Italijan i da govorim italijansko. Jer mene niko nije kazao da treba da budem. Ne znam ako sad razumete što želim da kažem. Niko mene nije isiljavao sa identitetom. Niko mi nije rekao, sad da više nisi Makedonac, a si Severni Makedonac. Izvinite, mogu nešto da kažem, pa koji kurac je Severni Makedonac?
Izvinite na onaj način da sam sad kazao. A to je bilo način kako sam ja počeo u redakciji da kažem problem Makedonije. Pa ko može da kaže nekomu narodu šta narod jest? Ja sam profesor međunarodnih odnosa. Prvo, jedino, najbitnije je pojam suverenitete. Ne opstaja u svijetu ništa više u pravnom svijetu i u filozofskom svijetu nekog naroda kao suverenitet. Suverenitet znači, teoretično, da ti možeš sve. Ti si sve. Ti si najbitnija enota u međunarodnom svijetu, u međunarodnih odnosima. Iznad države koja je suverena, u realnom, anarhičnom međunarodnom svijetu ne opstaje ništa. Da, i mi imamo i međunarodne organizacije, mi imamo NATO, mi imamo sve ono. Ma ono su na neki način dio tvojeg suvereniteta koji ti daješ nekoj organizaciji i možeš da dobiješ natrag. Evo sad gledajte, vidite London. Radi se na ovaj način. Suverenitet je puno sigurnost da ti jesi nekto i da ti možeš u teoriji sve. Ako ti kažeš u nekom trenutku u historiji i kreiraš precedens da kažeš neki naciji, neki državi, ne, izvinite, mi vas volimo, a vi ne možete se zvati Makedonija. Mi smo se složili s time, potpisali ugovor. Ti kreiraš precedens koji može kasnije, i sigurno će se to dogoditi, ne znam, narednih 10, 20, 30 godina, ponovno dogoditi negdje u svijetu. Ti znači da neka, ne znam ko, međunarodna zajednica može od nekog popolnog suverenog entiteta zahtijevati da on to nije. To je kolaps međunarodnog sistema. Kolaps. Ko može kazati Sloveniji, vi ne možete se zvati Slovenija? Pa zašto? To je ludo. Vidite, malo sam agresivan, a ja sam tako počeo ovo priču. Meni je bilo potpuno nejasno kako može neki narod da priznaje da nije ovaj narod. Da nije ono ime države. Kako može neki političar neke države da rece, pa ja da, pravo imate, i mi ćemo promijeniti ime. Ako ti promijeniš ime, ti promijeniš sve, ti denacionaliziraš strukturu, ti uničiš historiju, kulturu, narod, celo historiju. To znači, to je dezintegracija nekog sistema, koji naravno, se slažem, ima projekat i postane apsolutna bomba za budućnost. I jer ja to zavedam, ja to razumem, ja mislim da ovdje uvijek citiram bivšeg predsjednika Republike Makedonije, tako je, koji je rekao u New Yorku, je kazao, kreiranje precedensa na Balkanu nikad nije bila dobra ideja. I ja mislim da kreiranje ovog precedensa, primjera Makedonije, bit će u budućnosti jako velik problem. Presedan, izvinite. Balkanski, italijanski i nešto drugo. Hvala. Ovaj presedan će biti kreirati velike probleme. Ne samo Makedoniji, a puno drugih država. Jer ste vi popustili, izvinite, jer ste vi popustili, to otvara vrata drugim mogućnostima. I zbog toga ja krivim Zorana Zajeva, ovo vlast, krivim i opoziciju, tako da smo si na jasnem, jer nije bilo urađeno sve kako bi bilo potrebno i moguće. To ja sam vidio, ja sam bio tamo. I zbog toga ja sam bio i ljut. I Bogu hvala, na kraju neko mi je verovao i neko mi je dao mogućnost da vam pomagnem na neki način, nadam se. A kreirana ova situacija na Balkanu, ja sam siguran da ne spasi probleme, da ne rešava probleme koje opstaju i kreira nove.
Ako bi vi ostali, i za mene ste ostali, i nadam se da ćete vratiti se na Makedoniju, kako Makedonija jeste, se kreira neko jasna, kristalizirana situacija. Ako vi kažete da smo Sjeverna Makedonija, znači sjeverna od koga? Sjeverna... Da, mislim, to je nemogući izraz, to znači uničenje historije i kulture, to znači da drugi imaju utjecaj na vašu budućnost. To znači da postanete neki subjekt koji nima jasno ne historiju, ne budućnost i može se vami se igrati. A igrati se sa nekim narodom, sa nekim državom u Balkanu uvijek je donijelo do nekog rata. Ja nisam optimist. Ja nisam optimist za Balkan u ovih situacijama i ovih godinama. Nadam se da ćemo to spasiti na neki način i samo da zaključim i još više sam, još gore sam ljut na Europu. Ja mislim da kao predsjednik paneuropskog pokreta, najstariji pokret i međunarodna organizacija za Europu, niko ne može meni kazati da ja nisam proeuropejac. Ja sam proeuropejac i kako vidite iz moje historije, jesam europejac. A tačno zbog toga, jer ja sam deklariran i legitimiran europejac, ja imam legitimitetu da kritiziram, da kritikujem ovo Europsku uniju i ovo vlast. Ja mislim da mi smo imali najgoriju komisiju u historiji Europske unije i ono što je radila Mogherinjeva zajedno sa Žbogarjem u Makedoniji je kriminal. Ne znam zašto su to radili tačno, ako su znali šta radili. Ja mislim da nemaju pojma šta su radili, jer znam Mogherinjevo i znam one ljudi i jedan veliki problem u ovom trenutku u Europi je da mi nemamo lidere sa kapacitetom, lidere sa vizijom, lidere sa kulturom, lidere sa historijom. To je neka, ne znam kako se kaže na hrvatsko, prosječna garnitura lidera koji, ja ne znam šta oni tamo radi. Moj prosječni student ima više znanja i razumijevanja od međunarodnih odnosa i realne politike koje imaju oni političari u ovom trenutku u Europi ili u svijetu. Ima jedni 3-4 koji ja neću da sad dam na stol, koji imaju jako dobru kulturu međunarodne odnosa i politike, a nisu to oni naši. Tako da ja nikad u životu nisam mislio da ću se baviti sa Makedonijom, nikad u životu nisam se mislio da ću se boriti za Makedonce, za ime neke Makedonije, za historiju neke Makedonije. Život je zanimljiv, na kraju nikad ne očekuješ ono što ćeš da radiš i jako mi je drago da moguće sam na neki način pomoglo da baš dio naroda razume da vaša politična garnitura je katastrofalna, korumpirana i dobiva naravno neka navodila, neke udejstva iz inozemstva, hvala. I da ćete imati snagu sad na sljedećih izbora da to na neki način promenite. Još jedan put ja izvinite, malo sam umoran jer sam došao iz Milana i kritikiram i opoziciju i poziciju, tako da nadam se da će narod naći neki pravi odgovor na sve one probleme. Ja se bi ostavio ovdje, naravno sam otvoren na neka pitanja kasnije i hvala vam.